svog rođendana u tom gradu dobio jednu neočekivanu video poruku, o čemu je reč, objašnjava nam Aleksandar Žigić. Dejan Sajić je fudbalski trener po struci, a trenutno omladinski direktor u klubu Chicago. To je rođendana u tom gradu. Riječ otpevao stane jedna od najlepših balada jugoslovenske muzike. Ljubav je samo riječ otpevao je Zdravko Čolić davne 1973. u čuvenom studiju 1 na Beogradskom sajmu, obraz uz obraz sa Milanom Dragić. Svog rođendana u tom gradu dobio jednu neočekivanu video poruku, o čemu je reč, objašnjava nam Aleksandar Žigić. Dejan Sajić je fudbalski trener po struci, a trenutno omladinski direktor u klubu Chicago fudbalska akademija. Tu je 700 mladih igrača od 3 do 18 godina. Organizovao je rođendansku proslavu u delu Chicaga Roscoe Village u jednom baru koji izgleda kao u tipičnim američkim filmovima. Neko je pomenuo da je stigla iznenadna video poruka, pa su Dejan, supruga Taša i društvo izašli naprijed da pogledaju snimak. Dobar dan, ja sam Veljko Paunović, selektor fudbalske reprezentacije Srbije. Ovom prilikom želim da čestitam Dejanu na rođendanu, da mu poželim sve najbolje i isto tako da čestitam i njemu i njegovoj suprugi Taši za čekanju prinove. Sve najbolje, želim vam lep dan i čuvajte se. Pozdrav! Hvala, hvala! Hvala. Sjetio se, nema šta. Nema šta, hvala puno. I supruga Taša se zahvaljuje i kažu da su već izabrali ime za ćerku. Anastasija Sajić. I jel bi radio sa Veljkom Paunovićem ovog dana za reprezentaciju Srbije? To bi mi životna želja, životni san bio ispunjen u tom. Veljko je najveći naš trener kojeg smo imali. On je jedini osvojio svetsko prvenstvo za Srbiju. Jeste, sjećam se da sam ustao u 4 ujutru kući da gledam to finale. Zahvaljujući specijalno rođendanskoj poruci Veljka Paunovića, bit će ovo rođendan kojeg će se Dejan Sajić i supruga Taša uvek rado sećati. Specijalno za RTS iz Chicaga, Aleksandar Žigić. Hvala vam što ste i večeras bili uz nas. Do sledećeg susreta. Ja vas pozdravljam gde god da ste.